Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba medba lingdo ubade President jong kaseng United Democratic Party ulaong bakaseng UDP mentakasngi kadang penbena shwa tangnya kathup benengkong ki kerteng jong ki laipu arngut ki kertong ki banya aireng ha ki election MLA house nem arajar arphulai badya kathup baar jong ki kertong kaseng kan sa penbena haswa ka Christmas haba kren kilat pathai khubor hadin balawai ka jingelang penbenaya ki kerteng jong ki laipu arngut ki kertong kebalalong mentakasngi ha ka office tray kam jong kaseng kebadan hajan ke Shillong College uba medba ulaong bakaseng UDP kan persyang bansay ki kertong na baro henrupotli ki constituency bad ulaong ru bakaseng hi kadon nya ka jingkermen bakan kamle bha ha kan ke election MLA ka bansawan habakli la hato ka jingmi no jong UMLA ka bakmara u Samuel Sangma ubade nongmi khmat Clemseng bad ubade associate member jong ka UDP kan kta ni em nya ka seng uba medba ulaong kini kajingya klat parlok no jong Samuel bat kaseng kanam don jingta setia ya kaseng kajing pun berlanjungi mentai gini gelai pu arli kisi ngatai ka keren beriau bat ani kala sungtu bangi don ha ka position ka biang maha ha ka ba menta kasi ni lala ban penberai kini namar ba ni ladon ki nomor haduk lai pu kata kala keren beriau aku beri bak kani ngasung man ong mengilak ban penmelai kani mdei bangi ke parti ngilak mo kani nak ban kerenca kani namar bagi pai baki wan cekmat ban be ya ke UDP nani nadian ba ngidei ya ke ban sedo ki urwod ki kertong ha kani kale election ban ngidei ban penmelano himlap absu ikwa ini kajing ai ku blai kalong ki ya ki pai bak menta ma ki bobon ki badan ki national party ada giwi political party menta Kirawan mantan pawai ke jenis no, bagi jingkir sanjuki ya parti UDP. Kerana kejing pengelaju ni live party itu, kerana kalau keren hi dalam dia agak beri bagi board jadi. How many will be there in the second list? Ini adalah ya kerana nama kata kata orang ni parla kami pengelaju. Dang sian ni iba way ni MLA di associate lade como associate member juga UDP. But kadon kita ki speculation sebut lah ni join ke ya cakap BJP. Atau kadang kam dia cuduk bakra ke BJP. Malam tak singi iki katu kan ni dur berani rilum karo. Kum UDP kan persang banyo ban penyanyi kandidat. Kambun susu na por rilum karo. Menta gitu kali ni bana por rilum garo ki bangila permenam mentasi. Nalor kini kita don sus ki we kandidat ki bangdan apa lagi jinga keren. La syai nunduk jinga keduk katu kan ngut ki kandidat na por Garo Hills. Kita kuat menyelek nak kita konsultasi kita dengan seperti TV dan dari kita rukin habis ada ke proses ke bagi le buat ke parti ke bangin supply ni kuat ben pelai ploy ke dau kalau nama ba kita kat tu dengan kandidat kita yang dei kita dan apa service ni 48 penberai kata joki kalau dan tak kecing keren nanti kita ke sitting MLA ru kita dan apa ka ini katem ke pemerintah tak aduk bagi dalam kot ketika katem ke joki lani bagi resign kumpa lek bagi MLA lain komitmen salaman di negara jungi kumpa parti ni kuat bangin pentet keluar kat balak ini kalau kau ke bentak ko kam ha ko ki au mene ba kiwi parti kini film lah adu Januari kunta ndai kuat man kan syai hanya ba mentak sini kini kelai pu angon ki kandidat ki ben na ni don ke jing sus kam ko pura ba bat ni kuat ba ki pai ba kin tip no ki pai ba nang ba ki bar khoi kin nong ki bas kam ba ki bi ai be whether we do expect in the second list that female candidate kani ka dong go ke benta ke ba na kalian jonga pasali don ke snow ko krawa kimi lenti ba kin don ki long kimi ki ban apply ticket mo abangila yu ki ticket ba ke ba por ban ni le ke chu ne adu benta ni padon ki lagi ki candidate long kimi candidate ki ki ban wan sekeman nak benta dan kalian jungi ke parti oi ni hape ru ya ka benta ka ban kalian jung ka circle level constituency level I should say dan ke district level ka bangin na maximum ba ba ki pun kan di ban pois ka to dengan kwa iru ba di bendon hi long kimi ki bendon ba ka sinchar khadar ba wadi ka state ka ngatrai lada pi pai yang nalu kisna marja khat pra ka kunai nalu sedang ni ka MDA mo ngidan apa sarkar ngidan lang
Tadi man kapor man ba kimi kinu ki allegation na ki jintu no ika sarkar. Akabari ba kita ki corruption na kini kita. Kaya ka bangila ng parti. Ni ju ai jumot da ika sarkar ba kadi bandang ke inquiry. Kadi bandang ke inquiry akabari ba kita ki allegation kita. Namangim la mansukong ba laong manore ong makani kadi corruption dan ong hanap sukong ba. Kum kinong ilam lidang ginapan act naturally. Ni ban le ya kam kum kinong ilam. Le ya kata na baroan report lagi seat dan Andre yang mentak seat kita gitu light wa di kiwe seat pada kilong kitu ki second list pada London service buat sitting MLA buat kiwe seat pada ki bangidang examine buat nang persang banyak ki input ni kwa ban kampan keluar ya ke second list kin kwa cuban persang try la mo to jago kita clean try suaka Christmas in persang suaka Christmas Well, Sangma has, in fact, he has associated himself with UDP and now he is joining BJP. So, is this not a setback to the party? No. Doesn't have any. Since UDP has declared candidate much ahead of the time, usually by the month of January, February, first week, we have seen political parties declaring candidates. So how will you ensure that these candidates that you have declared do not jump the ship at the 11th hour? No, they will not jump. See, this is what we are. There's a process where we finalize the candidates, names of the candidates in all the constituencies. There's a process. Okay, it's not that any Tom, Dick, and Harry can just come to the party, write to the general secretary of the party of the state, and apply for a ticket. It's not like that. There's a process to be followed. All the candidates who are willing to contest can show this expression through the circle level. So circle level, in case there are 2, 3 or 4 candidates, they will recommend and see what is the right person. Then they will forward it to the district level. District level will forward it to the state level. Then state election committee will decide.